Dache me ma ajo edibaje Ghana television so the flight jumedie na enenso ebre aso ese medeba na mede ebe sum wo je Ghana television we always stand for the truth. Enunti ensema etwaguo Ghana ha ewiasa fa na nyina no na ye de ye boaboa no na ye de ba wakwan mu se na wonso ubetie na wonso wahuni a ekoso. Enunti se ne da edikan a wo hwe yen a na wa subscribe to your channel no na wa like wa share na wa comment ama no aye kama pa Nyankopon be hira se wa ye ne sa ede amamie aboafo bi na airtime echi na mde dwumedie abre wo Glitter and Glow Cosmetics ede enkum papa nsam na papa perfume sa hodo ene wo ba o makeup sa wo be ye nyina no wo benya e bibia ewo eye Glitter and Glow Cosmetics na watimi ede asiesie wo nipadua no sa enso na General Organic Foods omonso ede enuane papa a enuane nuro ahyemu ema omwo bibia jomi gari konkonte powder chese bibia ese de wache powder nyina no na brown ede bi aba a enuane nuro ahodo ahyemu ma onkodi ema ne nkofa yare bia na so ha bia famre unipadua no de biara da esa nse yen no ode yen na ode asem tweme na mentwa me ho enye aboafo nkrato mra me ba mesan atoa so medin ede afia bef surprise. Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Ain't you wanting a miku epia on me fie? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Kinaata venikeno. Se wo yuswa esiesie ho e ma ho ye kama e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venicare. Kinaata Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Meda wase sada bia wo ye ne sa ama me se watena ho na watwen me ama metwa me ho age maboafo enkrato aba na ehu krono boy ye chi wo mo ye jojo wo mo ye twetwe wo mo so wo mo nyai we de Nigeria akromfo mienu ya chi wo mo ede ahoma chechire wo mo chesa ahoma ne so we pa ene ede aso we pa ene ye bonyum se muni asa muni asa oni atwa wo mo ahia de wo mo agina kankuo emfinfin ese muni asa na ene ajojo ye si shake your bombom na wo mo shake ni se esa wani esa okache yenko na yenko he video no na yesai eba wangasa onso watimi akabi I no go tip again. I no go tip again. And yes, come on, that's me. I no go tip again. Wala do. This no dey tire you. Don't tire me. Come here. Please don't tire me now. Please don't tire you. I no go tip again. Come on, take a bomb. Sawa hu ene shake your bombo wonso wo fi ana wo shake bombom no shake ne saa na so ko kro no na ye che ode a bia ode nya bombom no keke ne be mo shake you anhwa waso be ye hye enu nti wo ho no mo ana wada wo ho so mede wo esi wo somfo afia ba fi enie mi producers eye ke Jesse Abrantie my son na opoku sechi Edmond Falkenberg afi aboafo a eso masne Glitter and Glow Cosmetics Kinaata Bar Center na afi General Organic Food ye be san ehia bi Me wa London baby am wo ye Walthamstow wo hie nkun yi bi se wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby wo contact me mami wusu anase Helena baby a wo bia so far as wo betua wo postage ye be postu e dia brew se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enku bia wo pe bia wo benya bi ana obi wo ho a wasra I had enku no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa hydroquine no asay kala no na se wunya Glitter and Glow na wo start beginning no ube hu se repair wo kala no ube ye kama ube ye kama say de mi gina hoy small girl
he nku no baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi ho na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwi wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me ka landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours. Enti anytime bia opesa wo frɛ me numbers me enu nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kyerɛ me a me sort problem na ma glitter and glow na ye wia ne aba organic product nso so konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekasa powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe Nana Brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusia Helena bibia wo bia no ye di bibebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye glit and glow.